abaporo bavuga ko nakiri imyuka mibi, nta mugaturika uza wuzuzwa umwuka. Abagatulika bati nta mwuka ubaho, umwuka yabaye mu bantu cagihe umwuka yururutse. Ibyo bindi byose ni ibinyoma. Ibyo ukora byose nta Imana kirimo. Tugomba kugusengera tugaguha n'amazi y'imigisha, hanyuma ukababarirwa ibyaha byawe tukagusubiza mu rusengero. Ndavuga je nta mwuka mubi mfite, nta nubwo nkeneye amazi y'imigisha, kuko nakiriye ni munini kuruta amazi y'imigisha. Ntaco nkeneye mu buzima bwanyu kunkorera. Baranyirukana mu rusengero, banyirukana n'umugabo wanje, kandi nawe afite ibyo bibazo. Burya umugabo n'umugore ni umubiri umwe, nubwo ubu ngubu mwabihinduye bikaba byamaze guhinduka dobwe, ariko kera umugabo n'umugore ni umubiri umwe. Umugabo wanje baramwirukana nawe mu rusengero, agenda ababaye, ariko nta kwagira. Turagenda tuja mu baporo, bati mubatizwe. Tubatizwa kabiri, kandi kubatizwa kabiri ari icaha. Turabananira, baratwirukana, tubura aho tuba naho tuje. Ariko twigira inama yo gusenga. Ubwenge buva mu ijuru n'ubwenge bwiza. Sema amen. N'ubwenge busobanuye. Uko niko Yakobo yavuze. Twigira inama yo kuja gusenga. Ariko aho twari kumwe n'abandi bagatulika benshi, twagiye turi 12, abagabo 4, abagabo 8 n'abagore 4, tuja gusenga mu ishamba. Sigaye mwebwe abikigiye muri mu gusenga byoroshe. Twebwe twazaga tuja mu butayu tukamara amahinga 3 tutarya, tutanywa nta n'amazi. Twavayo bakaza bagenda badushweka imigozi badukurura, twarananiwe kuvayo. Imana ibahereze umugisha. Muri ayo masengesho tubaza Imana niki dukora. Tuje kubatizwa kabiri si icyaha, cyangwa se dusubire mu gatulika ntabwo ari umwuka wera. Turasenga iminsi 3 gusa. Aho nari mfukamye n'abacu mbona ko haza abantu babiri ngo bangereho, barambwira ngo haguruka tugende. Numva ndaremereye nanirwa guhaguruka, ariko mbona ko baza barambwira ngo rinda gato. Mbona ko nsa n'uwambaye ikoti rinini cyane, ariko mbona ko baryambura barirunda hasi. Numva ndorohewe ndahaguruka turagenda. Sinamenye iyo tugiye, ariko hari ikintu kimwe cyanejereje mu buzima. N'ubu nza nshifuza kumva nifuje ijuru. Tugeze mu nzira ngo nje kwireba, mbona umubiri wanje, mbona afite umubiri w'igitangaza, umubiri mwiza. Mbona ndasa n'abantu baje kubijana. Tibari abazungu, tibari abirabura, ariko bari beza pe. Turagenda nabo, tugeze mu nzira ndireba ndavuga yo, kume habaho indi mibiri myiza isa gutya. Kubera iki twebwe tutagira iriya mibiri imeze gutya hariya? Arambwira ngo niho ukimenya ko haba imibiri myiza imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi. Ndavuga ntabwo mbizi. Aravuga ngo nukuri ntiwabimenya, kuko iyo uje kubimenya uba warasomye neza igitabo Bibiliya, ugasoma havuga imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi ukundi itandukanye. Ndagira ngo ni muri Matayo 15 umurongo wa 40 baza kumfasha ngo hariho imibiri yo mu isi ngo n'imibiri yo mu ijuru, ngo ariko itandukaniro ryayo ngo rimeze nka kuriya kw'inyenyeri n'ukwezi n'ibindi. Icya kabiri cyanejereje, mbona ko bangeza mu gihugu. Mbona igihugu cyiza bene data we, ijuru ririho. Amina. Mbona ijuru.
mbona igihugu kitagira iherezo, mbona igihugu kirimo ibiti bifite imbuto, mbona ibintu bihaye bikayangana mu maso yaje. Ndabaza ngo ese ibi ni ibiki? Aha nihe barambwira ngo nimba uzumva bavuga ijuru, ijuru ngiri ni ryo shuru. Imana ibahereze umugisha. Nezerewe ko tuzajana mu ijuru. Amina. Arambwira ngo iri ni ryo juru baza bababwira. Biblia ni jambo ry'Imana. Upende usipende, Biblia ni neno la Mungu di. Haleluya. Yo. Ndareba mbona umuhana w'igitangazo utagira iherezo. Kaza ndeba nkabona n'inkibirahuri bihaye bikayangana mu maso yanje. Ndavuga ino naho haba imihana. Arambwira ngo iriya niyo paradizo y'abera yewe. Ngo umuntu yapfuye avuye hari iwanyu ngo hariya niwe azaja kuruhukira. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Ibyo duhaye dukora si ibihimbano. Amina. Nuzaza usenga, uhaye uririmba, wigisha, ukora umurimo w'Imana. Ibyo dukora si ibihimbano. Dufite iyo duhaye tuja. Sema amina. Arambwira ngo iriya niyo paradizo y'abera. Bene data mwe mureke tureke isi tuje mu ijuru. Numva indirimbo, numva inanga. Mwe babacuranzi nuzaza ubikora uzuvuga ngo hata mbinguni banafanya. Amen. Niba ufite ubumenyi ubwongereho buri munsi. Ikibazo dufite nuko iyo wamaze kumenya gucuranga uzusigara wanga kuza gucuranga ngo mpaka baguhembe, mpaka baguha amafaranga. Yo, inyungu yawe ni hano mwisi. Reka mbibwirire ibyo umushumba ntiyabivuga yaba gukomerekeje, ariko ukuri kugaragara dufite impano y'Imana tugomba kwitanga ku buntu. Itorero ryabyishimira rikakugenera. Duhe Yesu icyubahiro. Uwo ni wowe mvuze namwe mwese n'abandi bafite ibyo bakora mu nzu y'Imana. Arambwira ngo n'abantu bahaye baririmba bakira bavuye mu isi. Ndavuga ngo twirukanke natwe baje kuturirimbira. Barambwira ngo wowe ntabwo bakuririmbira. Ngo nje kubona mbona ikintu kimeze nk'ivatire yarimwe abantu batatu bambaye neza. Ndabaza bariya bondi bandi bati bariya nibo bahaye bakira bagiye kwinjira muri paradizo. Kubera ikinje mutazanye hariya ngo wowe ntushobora kwinjira muri iriya gare. Kubera uracasubira hariya iwawe. Ariko bariya n'abatahutse bava mu isi bageze mu ijuru. Wakumbura wavuga ngo amina. Oje kumva numva impundu zavuze, numva indirimbo n'inanga. Ndirukanka ngo nanje ndebe nubwo ntaririmbirwa, ariko ngiye kwinjira mbona ko bampagarika. Haza umuntu muremure ndashobora kubona uburebure bwiwe, kandi ukayangana ndashobora kubona mu maso yanje, namureba amaso yanje akajugumira. Ahagarara imbere yanje, amagambo yambwiye ni menshi, ariko aranemerera ninjira muri wa muhana. Mbona iby'amaso yanje atarabona, mbona abera batahutse bavuye mu isi, mbona umunezero bafite n'ibyishimo. Ndeba ukuntu bambaye bene da, sinzi icyo nababwira. Imana ibahereze umugisha. Kinezereza no ku munsi umwe tuzabana mu bwami bw'ijuru. Barambwira ngo iyi ni ya Jerusalemu mushya, ngo aba bantu nibarya baza bapfa bava iwanyu. Reba ukuntu banezerewe, ariko mukirirwa murira ngo bapfuye. Ubona ari abapfu? Ndabwaho ya ngaba. Ariko ubwenge bwanje buravuga ngo reka ndebe ko hari abagabo n'abagore baza bapfa iwacu, ndebe ko hari abazungu n'abirabura, ndebe ko hari abasore n'abasaza. Ubwenge bwa kimutu.
arambwira ngo hano ntihaba abagabo n'abagore, ntihaba abazungu n'abirabura, ntihaba abasaza n'abasore, abantu bose bafite umubiri umwe, bambaye kimwe, n'urungano rumwe. Nta mugabo, nta mugore, nta musaza, nta musore, ariko reba aho barindiririye. Kandi ntibarabona Yesu. Iminsi yose bahora bifuza kubona Yesu. Babona turashaka kubona wa wundi wadupfiriye. Imana ibahereze umugisha. Yo. Barambwira ngo nturuzi ko banezerewe ngo biracyara akanya gato ngo bazava aha kandi baje heza kuruta. Ngiye kubona mbona umuhana w'igitangaza uruta paradizo. Nararebye inyubako sinabimenye. Ngiye kuvuga ivyo nabambeshe cyangwa nongereye. Naze mbona ari ibiyo binyura ku maso yaje. Muri uwo muhana mbona uruzi ruhaye rutemba, rwera cyane. Kaza mbona amazi nkabona indani. Mwijuru hari ivyiza sinakubwira. Nimba wumva ngo ijuru iyo barivuga bararivuga, ariko hariho aho bavuga ukagira ngo ni amagambo, ariko ijuru ririho kandi tuzaja mu ijuru. Amen. Bwira mwene se ngo nzaja mu ijuru, kandi bivuge wemye. Hari ababivuga bahaye batandisha avuga ngo nzaja mu ijuru. Amen. Ijuru nararibonye kandi nzarijamo. Ijuru nararibonye n'amaso, narumvise n'amatwi yanje, kandi narigendagenzemwo n'amaguru yanje. Amen. Utaniambia nini mama Domitila? Ijapo Mungu alinipeleka kanionesha 4 jours paye visita ibintu byo mu ijuru. Mbona ijuru kandi ndarikunda, kandi uko narifashe niko nubu ndifite, niko nzanarijamo. Upende tutaenda, usipende utabakia. Hakuna fiele kwenda mbinguni, ni mtu kwa ngambo yake. Sema amen. Amen. Nararibonye kandi nararikoreye, ntabwo nihaye. Amina. Tugende mu ijuru. Uko waribonye ntazatezuka. Ibrahimu yararibonye, amaze kuribona neza mu kwizera, ngo ahitamwo kuva mu nzu z'ivyubahiro aja kuba mu mahema hamwe na Isake na Yakobo, amaze ngo arindiriye wa muhana yabonye wiyereko. Imana iguhereze umugisha. Sema amen. Haleluya. Ndakunda umushumba cyane, ndagukunda da, kandi zagusengera. Imana iguhereze umugisha. Ufite amavuta meza yo kujana abantu mu ijuru, kubera uzubigisha gusenga no gucagagura imigozi. Imana ibahereze umugisha. Amina. Arambwira ngo ngiye Yerusalemu, kandi nta muntu urayikandagiramo. Aha ngo niho Uwiteka yabikiye abamukunda, hazaba ibyishimo bitazashira iteka n'iteka. Aha nta muntu urahakandagira. Mbona tapi ruje yewe we. Ayi, kambagwire beneda, abakunda Imana tuyikundisha umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'ibyo dufite byose. Sema amen. Iyo mbonye muhaye musirimba, nzanibuka ukuntu mu ijuru baza baririmba, ariko nkibuka n'indirimbo n'inanga n'ibintu byiza cyane n'amajwi y'igitangaza, amaze nkibuka ukuntu abantu bari ko baririmba banezerewe. Paye mbabona, iyo paye mbabona mwahagaze neza hano, muhaye muzamura icubahiro cy'Imana, nukuri nzavuga ngo tuzaja mu ijuru. Ariko muzamureka utuntu tw'utugiragiro, mwikoresha umutima ukunze kandi mukuri no mu gukiranuka. Imana ibahereze umugisha.